Mai ka kwai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel Bigton Ray Night Lam Mai Thun Riu Dare. Asai November Tarik Rut na Chakiu kum sing na treat na pungu. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper, King in Sam the call. Tamenglong November Tarik Rut na Tachat. Manipur State Commission for Women Kani Tamenglong Higher Secondary School Rikariu na Zang Nai Katuang sensitization workshop engaging men and boys to end violence against women and girls to Mailam Khao, Tamenglong Higher Secondary School tong Auditorium Hall Khao, that kai kan thay. Sensitization workshop khao tai, Thamlip Tining Pham Mongsang, Chairperson Manipur State Commission for Women, T. Chongsin Koireng, Member Manipur State Commission for Women, SK Sophia Mayon, Member Manipur State Commission for Women, Guikhanliu MPS, Superintendent of Police, Tamenglong Khani Dinbuyang Principal Tamenglong Higher Secondary School Kanyuroi Program Khotai Presidium Members Sulau Kane Guikhanliu MPS SP Tamenglong Roi Tamenglong Khau Tatkan Mai Tingkum Rut na Pung Lung Khau Intu Mai Ta Sina Sumai Chuang Case Rut na Khad Report Sulau Kane Kumna Kabambai Thangle Zau Pu Khau Paina Rao Mai The Tuna Sana Mi Hai Rakong Sau Sen Panwiye Tuna Sakane SP Tamenglong Tari Intu Mai Khani Allow Nunta Sina Sumai Crime Hai Paina Government Rei Intuk Na Lai Kumna Mai Gwai Rui POCSO Act, Domestic Violence Act, Juvenile Justice, Care and Protection of Children Act, Khani Intu Mai allow nun ta ngak lau khang ka siam lau mai lam khau, thai chui bam khang program khau, ka sau lau mai gwai khau ka tiu ka ne. Chumlip Tining Pham Mongsang, Chairperson MSCW, Re program khau wang lau mai ka dai so na incham na nun khau, Intu mai khani ingan mai re, nau kau mi ni mai tingkum tai, ka luai na tining tau lodat ka ne. Kumna lungai mina bampu sendui sin mai na bampu POCSO Act bang khau alat metan sumai kwai ta thu insana inpat ni tong rami kanyu kwai swai makna kangkai gut ni dei tu na sa kane kumai zangri intu mai kwai re kanyu tong right sai thai chui na thai khang ka ge nai me lat ni salo kane inbu na MSCW chairperson terini intu mai nun re domestic abuse sumai gan khau 181 dial sunui child helpline khangri 1098 kani bai mai helpline nun lam khau salo kane. New Delhi November Tarik Rut na Tachat Bharatiya Janata Party President JP Nanda Khani Rastriya Swayam Sivak Sang Chief Mohan Bhawat Kanai Remi Tuang Naidak Khau Manipur Gwang Khang Subam Thi Tuna Lumnu Mai Cham Reti Thai Kani Kumna Indian Army Chief Upendra VVD Thelaina President Drupadi Murmu Rini Asat Mak Melung Khau North East State Manipur Khau Gwang Khang Subam Thi Tuna Ti Thai Kani BJP Khani RSS leaders Re Manipur Gwangni Mi Hai BJP National General Secretary BL Santosh Ray, Manipur Gwangna, Manipur BJP MLAs Charukta, Aryukan Metang Ruye. Center Leader Nunre Manipur Gwangba Mihai February Tari Rut na Katum Kaurui. Laukan may President's Rule Hai Intag na Government Katan Kasiam Dan ni Mekang, Chamrang Subamla na Khwangi Tuna Lumbam Kaithe. Tamenglong November Tari Rut na Tachat. Rain Forest Club Tamenglong Forest Division. Khatni 6 Assam Rifle Rikariu na akhoi pinata ngak laukhang awareness team mai suna half marathon Amar Falcon Run kum singai na chui na pung hai gwang ni mai November tarik chui na chunai kum singai na chui na pung kwang sanai kai megan khau tat kai pni the tu na RCT to member riti thai kan the Amar Falcon Run ta jado nang park a refip amar ngan pakpatla na starting point khau pakhan ngon dat khangi half marathon tai into my category akhat kum na ingan me category akhat tu na pakpni kum na first prize hai dangka chingru second prize khang ching chanai kum na third khang Dangka Chingpung Tipni Khani Constellation High Category Akhat Khau Ganthum Khang Chingnai Tipni Tuna Tithai Kane Inbu Nangam Megway Khang Tai Medal Le Citation Ni Tipni Tuna Sakane Amar Falcon Run Kum Singai Nutri Na Pung Tai Dia Pho Tamenglong Reflect Off Sulaupni Kum na kamong Khatai 6 Assam Rifle Tong Sio Rechief Case Tuna Gwang Kasao Laupni Tuna Sakane Mida Khau Satellite Transmitter Take Sulau Mai Khoi Pina Apa Pang Tai Somali Desert Kan Patna Kanya Border Biak Ngau Ding Khau Samgut Kan The Kum na Apa Pang Tuna Thulau Mai Khoi Pina Tai Ni Somali Ram Kan Gutna Kilometer Chingkha Dau Samtuan Pat Kan The Khoi Pina Tai Re Sang Charuk Lana Khwang Ta Chat Lung Khau Kilometer Ching Suruk Phai Kha Dau Hai Sam Kan The Tuna Satellite Tracking Website Khau Lian Kan The Ukrul November Tarik Rut Tachat United Tasang Naga Council Re Government of India ta Indo-Myanmar border khautat kaiba mai border fencing activities kwai intag na withdraw sukhang sakan the UTNC Naga self-administer John Nanyun Kaure statement tipat kan mekhau Indian government border fencing siam khang plan suba mi hai dilung mai Naga mai nun ta chakwang sumak mai tan de kumna Naga mai communities identity ta thut mut khang suba mai tan de tuna sakane fencing hai asai Kum singai na chui na pung khore Indo-Myanmar border pillars number phaikhad riksanai na kathum khadni number phaikhad riksanai na kanai Nanyun township lung khau
กุมนาตัสัง Naga inhabited territory เขาตัดไก่บะมีนากาไม่นุนตะกะลังรังปะเราบะมีให้นะนากาไม่กี่คนอาคารน่ะไม่ตะกะลังติปัดขังสุบัมตวงดีตุนะ United ตัสัง Naga Council ตวง statement เขาฮีกันเอง In fall November tarik rut na tachat kokumi khani internally displaced person nun re Sangai festival kum singnai ni chui na pung tat kai khang suba mai ti hai nu ni mak mai indau na protest tat kai ba mai lung khau government of Manipur re mi to ngai ti hai public wai re ma chuang lau na gwang ka zau lau kai khang sang hoi kan he government of Manipur re Sangai festival hai November tarik chui na khat khau re tamru ngan tat kai khang chamrang suna bam chongi government of Manipur re mi to ngai hai cultural khani economic ti gai inbu thawni mai platform me khani mi to ngai pan re chuzak mai chuncha mai khani state kau economic revival gongdat ni mai kachang akhathe to na chief secretary roi appeal letter issue sukanthe appeal letter khotai mi to ngai hai roi Manipur khau kadai suna internally displaced person roi kuk mai ariuba mai hai tikwa ngam khang roi tatkai bam chongi kum na mai goi roi machuang lau to na sanghoi kane Sangai festival kum singnai ni chui na pung tuang tam mai hai tourism promote chu khang youth nunta empower sulau khang khani community goi khau chu zak mai nai dat khang roi machun mai nai na tat kai khang subam tongi tu na sakani mi da kha state government re IDPs nun khang priority kau liang mai khau launa tan subam tongi tu na sakani Manipur tung relief camp goi khau bu khau crore ru na ta chat daw in ting na ba me government of India re special relief package bang khau crore phai pung chui na ka thum tipat kan chongi crore phai kharik ta chat re la sam ka siam dat khang khani crore phai nai ringu re settlement area khau public asset health center water supply school khani community hall sai ka siam thau khong allocate so lawbam chongi tuna sakane Tamenglong Got Talent season 5 tong audition hai December tarik churuk nung mini amphitheater DC Bungalow khotat kaipni grand finale read December tarik rut na chanai kre rut na chakyu kum singnai na tri na pung khotat kaipni registration form hai Varuch Hava veterinary gate Tamenglong khadni happily scoop Apollo Bazaar Tamenglong khau in phangpani First prize kang dangka ching ringu with certificates, second kang dangka ching chui na pungu with certificates, khadni third kang dangka ching ru with certificates. Last date of registration hai 1st December kum ching nai na chui na pungu. Inbu na thai lau ni megwai rui 9436813877 kau alam lau nu wei hamit hai orange_festival_ Tamenglong Instagram page khani lam lau nu wei. Guest jam asai November tarik rut na chakyu kum singnai ni chui na pung khau tarik rut na churuk August kare tarik rut na chakyu August kum singnai ni chui na pung ngan khau guest booking sulau ni mai serial number ching pung phai nai rik sakyu na kathum kare serial number ching pungu phai pungu rik dai na padai ngan khang insan pani Tamenglong ting nai luan matui bu tarik rut na chakyu kum singnai ni chui na pungu lau chuan ka lan ting zin nai na ye sing bang ting puk in thane matui bu tarik chui kum singnai ni chui na pungu lau chuan kalan ting zin nai na ye jing bang ting puk in thane mai ku wai na king in sui na king lau mi khanta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek ten rek ngan ma nga thon ku wei asai khung tu cham hai khau ringan lau the in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku the